amakuru yo mu biyaga bigari. Haba hari ibyiringiro ko mu biyaga bigari hashobora kuboneka umutekano. Minova, Guaremana, Zikejigoma kubera intambara ya M23. Kuvuga rero n'umuntu yaminunusoye akaza agasaba uruhusha mu shingano z'abagara y'abantu. Nuwe muti ukwiye kuvugutwa ngo uca umwiryane? Philip Mpango ndio makamu wa rais. And I like Mr. Trump so much. Amakuru yo mu biyaga bigari muyagezweho na Leonce Nyirimana. Twongeye kuba ikaze muri aya makuru ari kuvugwa mu biyaga bigari. Je nitwa Leonce Nyirimana. Nkuko bisanzwe turahera mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye abaturage b'igihugu cye ko bakwiriye kuba maso kuko ngo nta wamenya. Ibi arabitangaza nyuma yaho amasasu n'ubundi akomeje kumvikana mu murwa mukuru cy'igihugu Bujumbura. Ibi kandi bibaye nyuma yuko amwe mu makuru atangwa na SOS Media Burundi ndetse n'abandi bari mu gihugu cy'u Burundi batangaza ko umutwe wa FRB Burundi n'ubundi ukomeje kotsa igitutu ubutegetsi, aho bigaragara ko bashaka kurwanya ubutegetsi bwa Neva. Ni mu gihe kandi amakuru yandi avuga ko abantu babiri bishwe n'amasasu ahitwa Imusigati, ari naho hanabereye inama ya FRB Burundi. Iyo numutwe uhuriwemo n'imitwe itatu, ukaba uyobowe na Mugisha Joab. Uyu rero akaba ari umusirikare mukuru uyoboye uyu mutwe wenda guhirika Evariste Ndayishimiye ku butegetsi. Uretse aha kandi muri Bubanza naho abantu babiri bapfuye bishwe n'amasasu, gusa ntiharamenyekana uwabishe cyangwa se ngo hagire uwigamba iki gitero. Uretse aha kandi ahandi humvikanya amasasu ni ku mupaka u Burundi na Tanzania, naho humvikanye amasasu mu rukerera rwo kuri uyu wa kane. Mu gihe kandi ubutegetsi bukomeje kugaragaza ko hari byinshi biri gukorwa, Evariste Ndayishimiye yongeye kwikoma u Rwanda agaragaza ko ari rushobora kuzatera iki gihugu. Ni mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasubije ko ibyo atari byo, ahubwo ko Evariste Ndayishimiye ari we umaze igihe mu mugambi wo kugaba ibitero. Turacyari mu makuru y'ibiyaga bigari, turanerekeze hano mu Rwanda. Umugore w'imyaka 31 wo mu karere ka Nyamasheke yatawe muri yombi akekwaho gukata igitsina cy'umugabo we. Uyu mugore bikekwa ko yakase ubugabo bw'umugabo we bafitanye abana batatu bukenda kuvaho. Bikekwa ko yakoze ibyo mu ijoro rishira kuri itariki ya 17. Kuri bafungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya Kagano mu karere ka Nyamasheke, mu gihe wakaswe igitsina ari mu bitaro bikuru bya Kibogora. Umukuru w'umudugudu wa Rambira wo mu kagari ka Shara umurenge wa Kagano, Sinumva yabo Simeon, yavuze ko umugabo yakaswe igitsina nyuma y'amakimbirane yagiranye n'umugore we amusanze mu isoko rya Kirambo ryo mu murenge wa Kanjongo. N'amakimbirane amaze igihe kuko ngo umugabo asanzwe atumvikana n'umugore we, ashinja ubusinzi bukabije, ariko n'umugore agashinja umugabo we kumuca inyuma. Yavuze ko uwo mugore yaramaze amezi 7 n'ubundi ateye umugabo we icyuma mwitako aramukomeretsa. Ubuyobozi burabunga abagira ngo byarangiye. Byavuze ko uwo mugore yahengereye umugabo asinziriye, agafata urwembe agaca ipataro na kenda k'imbere, agafata igitsina aragikata hafi yo kugikuraho cyose. Umugabo ashiduka amaraso. Abana babo bato nibo bahuruje mudugudu kuko baturanye. Uyu mugabo bamujyanye kwa muganga avirirana cyane ku buryo abantu batunguwe n'uburyo yageze kwa muganga akiri muzima. Yageze ku kigo nderabuzima bamukorera ubutabazi bw'ibanze, ahita yoherezwa ku bitaro bya Kibogora. Muri uko kurwana no kugeza umugabo kwa muganga, umugore yahise acika afatwa mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukankusi Atanazi yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko uru ari rumwe mu ngo bafite zibana nabi bagerageje kunga ariko bikaba iby'ubusa. Yakomeje avuga ko nyuma yuko umugore waketsweho kwangiza igitsina cy'umugabo we akoresheje urwembe yatangiye gukurikiranwa n'ubutabera, yasabye imiryango kwirinda amakimbirane ageraho gushaka kuvutsanya ubuzima.
Twerekeze aya makuru yacu mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo gufata umujyi wa Bukavu n'ibice byo mu nkengero zawo, ubu ihuriro AFC M23 niryo riri kugenzura impaka yose ya Kivu y'Amajyepfo ihana imbibi n'u Rwanda, irimo Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri ndetse n'uwa Kamanyora. Ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri nibwo M23 yafashe umujyi wa Bukavu nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. M23 kandi yaranduye ihuriro ry'ingabo za Kongo muri uyu mujyi, zari zimaze igihe zisahura abaturage ari nako zibagirira nabi. Umutekano irawugarura, abaturage basubira mu kazi kabo ndetse imirimo nk'ubucuruzi, ubwikorezi n'indi yose yatangiye gukora. M23 yiyemeje kubohora abanyekongo bahora bajujubwa n'ingabo za RDC. Yakurikiye izo ngabo aho zihishe, haba muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu abarwanyi b'uyu mutwe bakomeje kwirukana ingabo za Kongo zibuza abaturage amahwemo aho zigeze hose, aho ubu amakuru avuga ko ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo bagaragaye mu bice bya Sange n'agace gaherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, mu birometero nka 24 uvuye ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Nkuko byagenze mu mujyi wa Bukavu aho imfungwa zose zafunguwe zigahunga, ni nako byagenze muri gereza ya nkuru ya Malunge iherereye muri teritwari ya Uvira aho imfungwa zirenga 500 zose zafunguwe. Bigenda uko no muri gereza ya Karemi isanzwe umurwa mukuru w'intara ya Tanganyika. Uretse mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, abarwanyi ba M23 bakomeje gutsinda umwanzi umunota ku wundi muri Kivu y'Amajyaruguru, kuko ku gicamunsi ku munsi w'ejo bafashe centre ya Kitsombilo iherereye muri teritwari ya Rubero intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu gihe M23 ikomeje kwambura ibice ihuriro ry'ingabo za RDC bahunganye, ku itariki ya 19 ku munsi w'ejo, chairman w'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba Perezida William Samoei Ruto yatangaje ko yakiriye itsinda ryoherejwe na Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi ibaganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibyaganiriweho byari bishingiye ku myanzuro ya EAC na SADC birutse gufata igaragaza ko umuti w'intambara ari uko RDC na M23 byagirana ibiganiro bitaziguye n'icyakorwa ngo yubahirizwe. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje gusaba Chad abasirikare bo kubafasha mu ntambara bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. RDC na Chad ni inshuti zikomeye kuva muri 2022 ubwo Perezida Felix Tshisekedi yahabwaga umuryango w'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo hagati CEEAC inshingano yo guhuza ubutegetsi bwa Marshal Mohamed Idriss Deby n'abatavuga rumwe nabwo. Mu gihe izi ngabo za RDC n'inshuti zazo zikomeje gutsindwa na M23, Tshisekedi yatekereje ko Chad yo hari icyo ishobora kumufasha muri iyi ntambara, atangira kuganira n'abategetsi b'iki gihugu. Tariki ya 7 z'uku kwezi, Tshisekedi yagiriye uruzinduko muri Chad. Marshal Mohamed kohereza abasirikare mu burasirazuba bwa RDC kugira ngo zimufashe kurwanya M23. Uruzinduko rwa Tshisekedi rwabaye nyuma y'iminsi 9 abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Goma. Abacancuro b'abanyaburayi bamufashaga, abasirikare b'umuryango wa Afrika y'Epfo SADC n'abanyamuryango cyane n'ab'umuryango w'abibumbye MONUSCO bo bamanitse amaboko. Nyuma y'iminsi 2 M23 ifashe umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ku itariki ya 18 Tshisekedi yohereje muri Chad minisitiri ushinzwe ukwishyira hamwe kw'akarere Didier Mazenga nk'intumwa yihariye ashyikiriza Marshal Mohamed ubutumwa. Minisitiri Mazenga yagaragaje ko ubutumwa bwa Tshisekedi kuri Marshal Mohamed bujyanye n'uburyo Perezida wa RDC yahuje abatavuga rumwe
muri Chad bakaba bitegura gutera intambwe y'amatora ya Sena ateganyijwe itariki ya 25 z'uku kwezi kwa kabiri. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI kuri uyu wa gatatu yatangaje ko mwibaruwa Tshisekedi yatumye Mazenga harimo gusaba Marshal Mahama ko yamuha ingabo zo kumufasha kurwanya M23. Iyi radio yasobanuye ko aya makuru yayahawe n'umuntu ufite aho ahurira n'uruzinduko rwa Ministri Mazenga, nubwo iyi ntumwa itakomojeho mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Icyifuzo cya Tshisekedi gihabanye n'imyanzuro y'abakuru b'ibihugu bya SADC n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC irimo usaganira na M23 no guhagarika imirwano n'ubushotoranyi ku mpande zombi. Dusoza aya makuru yacu ari kuvugwa mu biyaga bigari. General Masunzu Pacifique wari warahawe akazi ko kwivuna umutwe wa M23 yakijijwe n'amaguru yerekeza Ikisangani nyuma yuko General Masunzu Pacifique ahawe inshingano nshya zo kuyobora zone eshatu zirimo Kivu ya ruguru ndetse n'iyepfo. Yagerageje guhangana n'umutwe wa M23 mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru, abo barwana barushaho kumwatsaho umuriro bamufatana umujyi wa Goma. Bitamaze kabiri General Masunzu abasirikare ba FARDC, FDLR n'ingabo z'abarundi bafata inzira abahunga uwo mujyi wari umaze kwigarurirwa na M23. Amakuru rero agera mu bitangazamakuru bitandukanye nuko General Masunzu yavuye mu mujyi wa Bukavu kwa gatanu mwijoro yerekeza Uvira aciye muri Ngoma muri territoire ya Walungu. Wazalendo bamutegera mu kibaya cya Rusizi abaha ibihumbi 2 by'idolari baramudohorera akomeza umuhanda ugana Uvira. Ni mu gihe kandi abandi bahaye amakuru bavuga ko atigeze arara Uvira ahubwo ko yahise yambuka ibujumbura. Aya makuru yemeza ko Masunzu yabanje kubwira abo bari bari kumwe ko agiye muri Tanzania, nyuma nibwo yafashe indege yerekeza Ikisangani mu birindiro bye. Bamwe mu banyamurenge bamushinja ko mu bihe bitandukanye yagiye agambanira bene wabo, bamwe muri bo bakicwa abandi akabiyicira wenyine nk'uko bakomeza babivuga. Bamushinja guhakana no gupfobya ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge biciwe mu nkambi ya Gatumba ho mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga ko General ushinzwe Operation 33e Legion Militaire yatezwe na Wazalendo inshuro ebyiri ahitwa Inyangezi no mu kibaya cya Rusizi ararusimbuka. Gusa bamwe mu batanze amakuru bavuga ko ari umupango wa General Masunzu kuko n'ubusanzwe atamwumva ndetse ko yigeze kumufunga. Nuko tunasoje amakuru yacu yaragezweho yo mu biyaga bigari muri iki gitondo. Nitwa Leonce Nyirimana, mwese mukomeje kugira ibihe byiza. Amakuru yo mu biyaga bigari. Haba hari ibyiringiro ko mu biyaga bigari hashobora kuboneka umutekano. Minova, Gwaremana, Zikejigoma kubera intambara ya M23. Kuvuga rero n'umuntu yaminonosoye akaza agasaba uruhusha mu kirana bw'abagara y'abantu. Nuwe muti ukwiye kuvugutwa ngo uca umwiryane? Philip Mpango ndio makamu wa rais. And I like Mr. Trump so much. Amakuru yo mu biyaga bigari muyagezweho na Leonce Nyirimana.